Hi guys, my people, my brother. Ndagusuhuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe n'iby'agaciro kandi I promise yuko ntazahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byose kandi ukore kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byose tugenda dukora umunsi ku wundi, umwaka ku wundi, ukwezi ku kwezi, amasaha ku yandi. Ntuzacikwe na Olivier Fernandez. Rezami, reka amakuru yacu tuyatangirire ku mugabane w'Uburayi. Ni World Cup. Ku munsi w'ejo habaga tombora y'igikombe cy'isi kizaba mu kwezi kwa 12. Amakipe atandukanye azitabira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kizabera muri Qatar yamaze kumenyekana. Umuntu wese ku isi, yaba umuzungu, umwirabura ndetse n'umwarabu, yarategereje kumenya ese igihugu cyanjye kiraza kwerekeza muri itsinda mu marushanwa y'igikombe cy'isi. Ku nshuro ya mbere amakipe agiye kwitabira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ari 32 kuva hakongerwamo ayo ku mugabane wa Afurika. Dore ko amakipe yo ku mugabane wa Afurika agiye kwitabira igikombe cy'isi ari 5, arangajwe imbere na Senegal, Cameroon, Tunisia, Maroc ndetse na Ghana. Uyu munsi ikibazwa na benshi ni ukureba niba amakipe yagiye yitwara neza mu gikombe cy'isi giheruka cyabereye mu Burusiya mu mwaka 2018 cyegukanwe n'Ubufaransa butsinze Croatia ibitego 4-2. Buri muntu wese ribaza ese Ubufaransa buzongera bwegukana igikombe cy'isi. Gusa ibi nabyo bigahurira no kuba hari amakipe afite amateka mu gikombe cy'isi y'intarumikwa yifuza gukora amateka agatwara igikombe cy'isi cya 2022. Navuga nka Argentina ya Lionel Messi ifite inyota ikomeye cyane yo kwegukana iki gikombe, Portugal ya Cristiano Ronaldo, Brazil ya Neymar Jr, Ubudage ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika birangajwe imbere na Senegal yifuza gukora amateka ikegukana iki gikombe ku nshuro ya mbere. Gihe ku mugoroba buri wese ku isi yarategereje kureba uko tombora iza kurangira. Ibirori bya tombora byari biyobowe na Jemai Janes, Samantha Johnson, Kyle Lloyd, mu gihe abatoraga imipira mu dukangara bari barimo Ludamaj, JJ Okosh ndetse na Kafu. Mu batoraga umupira mu dukangara, JJ Okosh igihe yahabwaga umwanya yavuze ko ibihugu bya Afurika byiteguye gukora amateka mu gikombe cy'isi bikegukana igikombe cy'isi cya 2022, bikagaragaza ko bikomeye kandi bifite ubushobozi bwo kwegukana iki gikombe no kwandika amateka akomeye cyane ku isi mu mupira w'amaguru. JJ Okosh yavuze ko ari imbere ashyigikiye ikipe ya Senegal. Nkuko JJ Okosh ashyigikiye Senegal, ubu nawe hari ikipe ushyigikiye, yaba Ubudage, yaba Senegal, yaba Germany, yaba Maroc, yaba Portugal, yaba Argentina, ufite iyo ushyigikiye. Amwe mu mategeko yagenderwagaho muri iyi tombora nuko amwe mu maekipe ari ku mugabane w'Uburayi, dore ko ku mugabane w'Uburayi hagenda amaekipe 13 mu gikombe cy'isi. Ntabwo amaekipe yo ku mugabane w'Uburayi yari yemereye kujya mu itsinda rimwe mu gikombe cy'isi. Ntabwo byari byemewe ko amaekipe yo ku mugabane w'Uburayi aza guhurira mu itsinda rimwe. Ibi birori bya tombora y'igikombe cy'isi byatangijwe na perezida wa FIFA Gianni Infantino. Ababyitabiriye basusurukijwe n'abahanzi batandukanye barimo Trinidad Cardona, Davido, Aisha ndetse n'umukinnyi wa filimi w'umunyamisiri Sherhan. Uko amatsinda ateye mu gikombe cy'isi ni tombora yabereye i Doha muri Qatar mu gihe hari amakipe atarasoza imikino ya majonjora y'igikombe cy'isi. Kuko nk'umukino wagombaga guhuza ikipe ya Scotland na Ukraine warasubitswe kubera intambara igihugu cya Ukraine kiri kurwanamo n'Uburusiya. Ntabwo byari gukunda yuko Scotland ya Scott McTominay iza gukina n'ikipe y'igihugu ya Ukraine kubera intambara ikataje muri Ukraine. Nk'uko bisanzwe mu marushanwa yose biba ngombwa ko igihugu kimwe cyakira ibindi bihugu. Si muri ruhago gusa, yaba muri basket, volley, niko ibintu biba bimeze mu marushanwa yose ya FIFA. Igihugu kimwe cyakiriye ibindi
kiba gifite qualification cyazikina kitazikina. Qualification ibihari mu itsinda A ririmo Qatar, Ubuholandi, Senegal ndetse na Ecuador. Itsinda B rirangajwe imbere n'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, ndetse n'izava hagati ya Wales, Ukraine na Scotland zitarasoza qualification. Mu itsinda C harimo Argentina, Mexique, Pologne, Saudi Arabia. Itsinda D harimo Ubufaransa, Denmark, Tunisia ndetse n'izava hagati ya Peru, Australia. Itsinda E rigizwe na Espagne, Ubudage, Ubuyapani ndetse n'izava hagati ya New Zealand na Costa Rica. Itsinda F rigizwe n'Ububirigi, Croatia, Maroc ndetse na Canada. Itsinda G rigizwe na Brazil, Ubusuwisi, Serbia ndetse na Cameroon. Ni mu gihe itsinda H ari naryo rya nyuma rirangajwe imbere na Portugal, Uruguay, Korea y'Epfo ndetse na Ghana. Aya akaba ariyo matsinda y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 12. Rezami ndagushimiye wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese mu kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ku munsi w'ejo tuzarebera hamwe amateka y'igikombe cy'isi kuva cyatangira kugezana n'uyu munsi, abakinnyi bagiye batsinda ibitego byinshi muri iki gikombe, abatanze assist nyinshi, abagiye batsinda ibitego ku mukino ufungura irushanwa. Ntuzacikwe, kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana. See you muri inshuti z'akadasohoka.